Vatandaşlar, bunda mümkünçülüğü çektirgen mallarga padarka kurtabız. Selamünaleyküm. Bugün mümkünçülüğü çektirgen bir tuğanlarımızla çağırmıştık ortamız. Kalırsa şuradan geliyor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 15 may 2024 yıl Muhammed Aleyhisselam Mescidi elge hizmet kılıp oturdu. Bugün mümkünçülüğü çektirgen baldarı kızlarımızga kişine arzulagan beleğimiz var. Bu belekte yani kişine kan kurs şirinliklerini salıp alarda bugün yaşosunda kişine bolsa dağı vaktılılıkta sezişine hareket kılıştık tabi tuğadan. Bu işte bizge bugünkü günde Kursaptın köp yigitler yardım berip oşol çıkıp turup maşinani al. Assalamualaikum cemaat. Assalamualaikum uşak dostları. Bunun İsmail Bekler hakkında orta beklerinde жақсы самалық olurlar. Bu işaranlatı bana durmaysa üstüyle Allah koşa durmayat degen temaдағы işara. Bu işaranın hakkında ayımızдағы 4 mektep olsa ayımızdan 6 mektep üstüyen ayarlı izleyen bağları okuyup konunun kurtarı maksatında oluşturulan işara sol katılışı bağlarını kolda sol bağlarına kontrol süretinde geçitten gelişti cemaat sol cemaatın jasagan bağlar için jasatkan işlerini biz mektepin atынан, bizim mektepin atını verip müçeleri atından çok razışılık bildiririz. Daim işinizler aldığa görüşeversiniz. Elin alkosunda iyi olup görünüzler. Daim razı olsun sizlerden. Bizlere razıyız. Şu okşuğun samalıklar mınaları da kuşağımızda, özgün oyununda ulanlarımız kalacak.
Başındaki atölyelerden müçesi bolup, baragaydı. Aябай rastgele para gaydın jamoatçılar müçelerini Allah razı olsun. Bizine bakıp Allah batayısın bizden aldarışın bozdup patlap bizge onday жақсынадан іс-шара ұйымдастырып Бадаркөйге актив беріп бізді қолдауға аябай терең рахмет. Hurmatli cemaat, assalomu alaykum va rahmatulloh. Bugun 15 may 2024 yil Qasiyatli Uşaq ayında turamiz. Senin Ismoil atındagi maktab Allohning boshchiligida qanchalagan insonlarning, o'quvchilarning foydasini, kelajagini bilib berib keldi. Bunda o'sha oilalarimiz, ustozlarimiz, ekinlarimiz o'zini salmoni qo'shib, qishda jazda var da hem yerda xizmat qilib Xudoyim shunday mehmonlarimizga var da yerda yurtning foydasidan yetilgan ishlarni qo'shib Alloh taoloning shunday yaxshi ishlarga cho'g'ib birlikda ishlashga Alloh taoloning Bizden ökülder kelip oturat. Keyinki sözde Şamşiye Murad agayga bersek. Koç atırali, tugundar har bir emede koç atırdan böyle ha degende koç atırasın. Саламатсыздар, кымбаттуу окуучулар, ушул жерде катышып жаткан айыл өкмөттөн, мектептерден, спонсорлордон баардыгыңыздарга чоң рахмат айтабыз. Мына ушунча 1-июнь балдардын коргоо күнүнө карата ушу майып балдарга колдоо көрсөтүү максатында биздин мына спонсорлор Мурзафар, Өмүрбек, Абдулла, Нурлан, Майсал, биздин Куршаптын жигиттери ушу балдарга ушунчалык işte жақсы ойын зоқ қылып, ушуларды жақсы қолдап, ушулардын көңүлүн көтөрүү үчүн ушундай иш-чараны өткөрүп жатышат. Ушу балдарга чын денсаулык, узун өмүр, үй бүлөсү тынчтык болсун, ушу балдарга дайым жолдор ачык болсун деп айтабыз. Ошо менен бирге ушу мектепте уюштуруп жаткан, ушунча чараны уюштуруп өткөрүп берип аткан мектептин жетекчиси Адыл агайга чоң рахмат айтабыз. Ошо менен бирге ушу мектептин соц педагогу Садыр агайга, мектеп коллектив жааматына баардыгына чоң рахмат айтабыз. Ушундай иш-чараны өткөрүп, ушу балдардын көңүлүн көтөрүп кылып атканы үчүн. Дагы бир жолу байрамыңыздар менен. Болдук мечиттин имамы Козубаев Акжолдамларды чакырганбыз. Акжолдамладагы ушул иштин башына жакшы бир акпатаңызды берсеңиздер, биз дагы иш-чарабызды баштасак. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alamin.
урматтуу окуучулар, урматтуу агайлар, бардыгыңыздардан Аллах таалам ыраазы болсун. Айрыкча ушул ишти уюштургандарга Аллах таалам өзү ыраазы болсун. Музафар ака, сиз турасыз. Бул жерде Абдулла тага турат. Дагы ким бар эле? Бир Тажиддин уулу Нурлан акалар бар. Аллах таалам бардыгынан ыраазы болсун. Себеби булар бир эле бул иштер эмес, ар кандай жакшы иштерде мечит болобу, медресе болобу, азыркындай алсыз балдарды колдоо болобу, кандай бир жакшы иш болсо ар дайым биз айтсак жок дебейт. Аллах таалам ушул ар бир кылган ишиңерге Аллах таалам ийгилик берсин. Андан кийин ушул майып балдарды коргоо, ошолорго колдоо көрсөтүп аткан бир туугандар, ошолорго жардам бергендер, ошолорго жакшы сөзүн айткандар, пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи ва саллям айтат, адамдарды жакшылыкка үндөө, жакшылыкка чакыруу жакшы иш кылган менен барабар дейт. Ошого тыйынын берген, акчасын берген бир туугандарыбыз өтө көп экен. Курчаптын ичинде жаштарыбыз бардыгынан Аллах таалам ушу берген эхсандарын Аллах таалам кабыл кылсын биринчиден. Ошол балдарга берген эхсандарын Аллах таалам кыямат күнүндө баштарына көлөкө кылсын. Ушул балдарыбыз келечекте илимдүү болсун, билимдүү болсун, жакшы окусун, жакшылыктарга жетишсин. Биздин ушу мамлекетибиздин байрагын ар дайым бийиктерге көтөрө турган, эл мамлекетибизди тааныта турган жаштардан болууну Аллах таалам бардыгыңыздарга насип кылсын. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат. Сөз кезекте ушул Курчап айлык өтүн соц тармагын жетектеп келген биздин Омурали Болот агабызга дагы берели. Ошол менен бир катарында Аялдар кеңешинин төрайымы Калыкова Амина апабызга да беребиз. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү алыс жакындан келген меймандар, окуучулар, бүгүнкү ушул 1-июль балдар күнүнө карата уюштуруп жаткан ушул КВНге катышуучуларга, мына жердеги демөөрчүлөр Музафар байкебизге, Өмүрбек, Абдулла, Нурлан, Майсал бардыктарын ушул соопчулук иштерди кылып аткандарына иштерине ийгилик, ден соолук берсин. Ушу дайым ушундай соопчулук иштерди кылып жүрө берсин. Анан мына балдарды дагы ушу майып балдардын көңүлүн ачып, ушуларга демөөрчүлүк кылып атып, ушул жакшы иштерди кылып атыптыр. Силерге рахмат, чоң ушул оюнубуз жакшы, ийгиликтүү өтсүн. Келиңиз. Саламатсыздарбы, иш чаранын катышуучулары, ар тараптан келген. Мына бекеринен бүткүл дүйнө июнь бүткүл дүйнөлүк балдар күнү деп белгиленген эмес. Балдар биздин келечегибиз, балдар биздин бактыбыз. Ошон үчүн балдарыбыз дени сак, ыймандуу, өмүрү узун, эли жерим деп жашаган, эли жерине кызмат кылган келечек муундарыбыз өссө, мамлекетибиз дагы өнөт, айылыбыз дагы өнүгөт. Ошон үчүн урматтуу келечек муундары ар дайым ыймандуу болуп, дени сак болуп, жоопкерчиликтүү болуп, өз укуктарыңар менен милдеттериңерди так аткарып, илимдүү, билимдүү болсо балдарыбыз жашообуздагы эң сонун бактылуу болот. Ошон үчүн келечекте өлкөбүздүн турмушун оңдой турган, үй бүлөнүн бактысын кармай турган келечек муундары, балдарыбыз, кыздарыбыз илимдүү, билимдүү болуп, эң сонун ыймандуу, бактылуу жаштардан болсун. Ушул иш-чараны уюштуруп жаткан, ушул мектебинин администрациясына, коллективине чоң ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Ушу эң биздин ыйык балдарыбызды колдоп, спонсор болгон демөөчүлөргө ийилип таазим этебиз. Ар дайым ишиңиздерде ийгилик болсун. Тапкандарыңызга Алла Таала берекесин берсин. Үй бүлөңүздөрдө береке, бейиз, ынтымактар болсун. Урматтуу жаштар, урматтуу келечек ээлери, урматтуу педагогика коллективдери, администрация, сиздерге чоң рахмат. Чоң рахмат, ушу балдарыбызды тарбиялап, өстүрүп, ушундай даражага жеткирип аткан. Бар болойлу, эл журтубуз тынч болсун, жерибиз тынч болсун.
өлkөбүz өнүп өссүн. Бар болгула. Рахмат. Бүгүнкү күндүн демерчиси ушул жигит. Туугандар, андай баса белгилеп кетейин. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Hurmatly jamoat, hurmatly ustozlar, hurmatly agaylar. Allah Taala көптөгөн мактоолор болсун. Мына канча бүгүн устоздар өтө керектүү, маанилүү сөздөрдү айтып кетти. Албетте ар бир инсан эл менен эл. Бүгүнкү күндө биз ушул Куршапта канчалаган бир туугандарыбыз, агай-инилерибиз сөздөрүнүн салымын кошуп, келиңиздер ушул Куршап айылында, Куршап жергесиндеги тегерегиндеги айылдарда дагы аз камсыздалган үйлөрдү дейбизби, баягы мүмкүнчүлүгү чектелген бир туугандарыбызга дагы колдон келишинче жардам көрсөтүш максатында ушул бүгүнкү чаралар уюштуруп атат. Алла Таала ошол бүгүнкү күндө биз эмес, негизгиси ошол бизге жардам берген, ошол өздөрүнүн салымын кошуп, өздөрү алыста жүрсө дагы айылым деп, элим деп, кыргызым деп, журтум деген бир туугандарыбызга алардан ыраазы болсун. Аларды дагы алыста жүрүп тапкандарын Алла Таала өмүрүнө, иманына береке берип, ар дайым ушундай элибизге пайдасы тие турган инсандардан кылсын. Кала берсе, бир туугандар баардыгыбыз ошол мектепте окуганбыз, илим билим алышка аракет кылганбыз, себеби илимдүү, билимдүү жаштар бул мамлекеттин келечеги. Ошого баардыгыбыз биргеликте ошо бүгүнкү чараларды жакшынакай кылып, Алла Таала ыраазы болгон деңгээлде өткүзүп алыштыкка Алла Таала мүмкүнчүлүк берсин. Бүгүн ошол Куршап тегерегинде ошо 5-6 мектепте окуган инклюзив окуучуларыбызга, дагы ошол жерде бүгүнкү катышуучуларга бир канча белектер алып келгенбиз. Буюрса, ошолар бүгүн берилет. Анан ошол баягы инклюзив окуучуларыбызга дагы ошо бир тууган Куршаптык инилерибиз, бир канча мектептин окуучулары акча топтоп, бир чыдан ун кылыш аларга берип, анан калганын бир жигерен кичине кийим-кечек кылып беришти. Алла субханаху ва таала ошол инсандарга дагы иманына береке берип, ар дайым эр жигит болуп, акчуңкар болуп, ошо элибизге, журтубузга пайдасы тие турган инсандар катарына кылсын. Алейкумассалам ва рахматуллахи ва баракатух. Рахмат таксир. Мен өзүм жөнүндө тааныштырып келип, 6 бир тууганбыз. Мына Бекназар акада бир тууганым болот, эжекелер, гүзел эжекелер. Менин бир туугандарым тикке туруп калбасын, отуруңуздар. Орындуктардан бериңиздер. Андыктан биздин Куршап аймактын алдын алуу борборунун төрагасы биздин Ашырып Нурматагайга сөз берип койсок. Келиңиз агай. Ассаламу алейкум. Бүгүнкү ушу биринчи күн балдарды коргоо жыйынына катышкан урматтуу коноктор, демөрчүлөр, эжеке агайлар. Мына бүгүн себеби ушундай иш-чараларды уюштуруп, шуну айтып да айтпай да бүтүрүп аткан мына Эгем Бектемир мектебинин директору Сосбек Садыр, силерге рахмат. Кудай кааласа мындай иштер дагында болот. Биз Куршап айылдык коомдук алдын алуу борборунун аялдар кеңеши, аксакалдар кеңеши, аксакалдар сотунун атынан сиздерге жакшы тилектерди каалайбыз. Биз дагы кур кол келген эмеспиз, бирок ошол майып болгон балдардын үйгө эле коробкалап эле жеткирип берсеңиздер, биз биримдик болсок, ушундай уюмчул болсок, дагында көп нерсени жеңебиз. Себеби баягы туяк тулпарды сактайт, тулпар эрди сактайт, эр жерди сактайт дегендей, дайыма биримдик болсок, ушундай көрөгөч болсок, кай жерде кандай муктаждык болсо, ошо муктаждыктарды биз келип ошого жардам берип турсак, биздин Кыргызстаныбыз бүтүн болот. Ошону менен бизде ошо балдарыбыз, кыздарыбыз бизди көрүп жакшы жашап, жакшы президент, министр болууга чейин умтулат деп ойлойм. Бүгүнкү ошо иш-чарабыз жакшы өтүп, көңүлдүү болсун. Катышкан эжеке агайлар, балдар, силерге дагы узун өмүр, сажыбат кайрат каалайм. Аманчылык болгула. Алла Таала ушу берерин унутпасын. Ар кандай афаттан Кудайым өзү сактасын.
salam de. Ol? Salam de. Arkadaşlar, başka bir vaat bekliyoruz. Çandır'a cemaatı. Öteki, öte sarılın. Afillerдің cemaati tarafından tereң razılık bildireriz. келешекте ушу Кыргызстандын байрагын жогору көтөрө турган билимдүү болгула, спорт менен ар дайым машыкла. Аллах таалам ушу элибизде журтубузда ар дайым сиздердей жакшы билимдүү балдарыбыз көп болсун. Ошондой билимдүү балдарды тарбиялап аткан эжеке агайларга чоң рахмат. Bunları bağırdı oyuncularına aparıp pişir veriyoruz buyursa. Gidez bakılanlarda dağı spesifik menü aparıp veriyoruz buyursa inşallah. Rahmat Allah bağırdıklarına, ustalarına Allah razı olsun. Her daim gelmeden bir işte olsun nasip. ana, üçü var. Mındaqlar, bardық спортсмендерге түтөнені uyuşturuy берген, кетіп қалмайсақ, ежекелер өзіңдер бас болып тұрасыздар. Екінші этажда столға қапсыңыздар, ашқанаға. Тұрыңыздар, болсын, тұрыңыздар. Мына балдарды қосылып түсіп кетерлер ме? Артынан kettik, bas, hala bak baldan çakır. Bizimkiler. Bayaklarda. Я не успеваю просто. Bir saat bir yaka. Saati geldi mi? Sarı koynak doğru mu çeker? Aynek almak. Sarı koynak. Kumanda 5 minut çeyrek karab koyasızlar. Bismillahirrahmanirrahim. Az kamsız bolğon үй-бүлөлөргө жардам берип, тамагын берип, ошолорго демөөрчүлүк кылып аткан бир туугандардан Аллах таалам биринчиден ыраазы болсун Аллах. Биз көрүп абдан сүйүндүк. Пайгамбарыбыз алейхисалам şu алсыздарга таам берүү боюнча, адамдарга тамак берүү боюнча өтө жакшы нерселерди айткан. Бири-бириңерге ыхсан бергиле, араңарда мухаббат пайда болот деген. Эгерде ошол арабызда мухаббат пайда болсо, бири-бирибизди жакшы көрүү пайда болот иншалла. Келечекте onu көргөн жаштар, onu көргөн үй-бүлө айтат. Мен дейт, эгерде чоңойсом, келечекте сөзсүз мен дагы ушундай жакшы адам болом. Алсыз кедей кембагалдарга жардам берем деп чоңоет. Эгерде биз сарамдык кылсак, колубузду эки колубуздан жумуп бербей турган болсок, ол адамдар кыйналган сайын анын балдары, үй-бүлөсү не дейт? Мен дагы чоңойсом, мен дагы адамдарга эч нерсе бербейм дейт. Себеби кыйналып аткан учурда, биз кыйналганда, биз тамаксыз калганда, биз кийимсиз калганда, адамдар бизге кол сунган жок, бизге жардам берген жок деп алардын арасында эмне болот экен? Ташбордук пайда болот экен да. Ошон үчүн бүгүн жылмаюуну пайда кылып, ыхсан берип, тамак берип, кийим кече берип, ун таратып, май берип турган бир туугандарыбыздан Аллах таалам ыраазы болсун. Бул бир туугандар бул эле эмес. Мечит медреселерге, кедей кембагалдарга ар дайым жардам берет. Биз качан сурансак, бир туугандар келип кол жардам колуңарды сунуп койгула. Биздин мечитте ушундай муктаждыктар пайда болуп калды десек дагы ошол адамдар эмне кылат? Биринчи
Birincilerden bolup turат da. Damla boldu deydi. Allah razı olsun. Biz Allah'ın razılığı için biz ardayım yardım bereriz dep aytат da. Ошолордун бири мына бул жакта туратындар Тажидин уулу Нурлан таксырыбыз. Андан кийин мына Музафар таксыр, мына Абдулла тагабыз бул таксыр Россияда, Казакстанда иштеп аткан бир туугандарыбыз дагы далалат кылып чакырат да. Пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат. Адамдардын арасында эң жакшысы адамдарга пайдалуусу деп. Ушундай пайдалуу инсандарыбыз бар экен, ушундай берешендерибиз бар экен. Алхамдулилlah шүгүр, заманыбыз өнүгүп өсө берет. Бул жакта таксырларыбыз турат. Өмүрбек. Ким эле? Өмүрбек бир тууганыбыз. Тага атыңыз ким эле? Жабит. Жабит таксырыбыз. Бул таксыр бирок келди. Бул Эхсаны менен таанымал адам. Мен бунун атын таанымайм. Бул Эхсан берүүчү инсандардын бири да. Буну Эхсаны менен тааныйм. Берешендигинен тааныйм. Бул бир туугандарды машалла, Алла разы болсун. Ушундай Айбаратадагы ушундай жакшы иштерди уюштуруп мына биылкы жылы бул Куршак элинде мындай нерселер болгон эмес. Алсыз кедей кемалдарга Айбарат буюлга Эхсандар таратылып, бекер буюмдар, кийимдер таратылып, Аллах Таала ошолордун башында отурган Музафар ака, сиздерден Аллах Таала ыраазы болсун. Жакшылык көргүлө. Бул жакта өкмөтүбүздөн келип турат бир туугандарыбыз да. Сиздерден Аллах Таала баарыңыздардан ыраазы болсун. Убактыңыздарды көп кармабайлы, тамагыңыздар таттуу болсун. Ушу Эхсан берген бир туугандардын амин үй бүлөсүндө тынчтык, амандык, жакшылык болсун. Ушул жардам алып аткан бир туугандарыбыздын дагы үй бүлөсүндө тынчтык, амандык болсун. Келечекте жаштары, балдары, уулдары, кыздары берешен болsun. Allah Taala özünün tükenmegen kazanasından versin. Allah'ım özünden başka bu dünyada, ahirette Allah'ım özünden başka hiç kimse muhtaç kılmasın. Allahümme Rabbena atina fid dünya hasena ve fil ahireti haseneten ve qina azabennar. Sizlerden bergen bir tuğanlarınızdan Allah Taala razı olsun. Birbirlerinize tinchlik, amanlık, yaxşılık versin. Allah Taala kılgan ihsanlarınızda Allah'ın kıyametin gününde başlarınızlarga köleke olsun. Şu jalpı yardım bergen bir tuğanlarınızdan Allah Taala özü razı olsun. Allah. Rahmat tuğanlar. Ağay sizge çok rahmat. Şimdi ise uyuşturup mektep cemaatımızda özlerine çok rahmat edeyim. Allah Taala özü razı olsun. Allah Taala birbirlerine tinchlik, amanlık versin. Kılgan ihsanları kıyametin üstünlüğünde başlardan köleke olsun. Arda'ya başkalarına mülk olunuzda. Allah Taala şu yardımlardan Allah Taala razı olsun. Müslümanlar. Alışlar öğrenler var, safarda cümleler var. Sorun da Allah Taala safarlarını mektarlasın. Allah'ın cemaatlardan, fitne fırsatlardan Allah Taala öz saklasın. Elimizde, kültürde, arda'nın içinde birleşimler gök olsun. Allah Taala bardığını berүүчүлөрдөн kılsın. Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem alışık olduğu berүүчү bol жақсырақ деп айтқан. Ардайым берүүчү болуп тұрсын Allah Taala бардығына. Рахмат Müslümanlar. Allah razı olsun. Құда қаласа, онды берішті баштадық elhamdülillah. Hazır bu bir tuğanımız. Arkasını açaslar mı? Ha? Yok. Ecemler gazı eksikti 11 otağız ha. Ece bir halı aytıp koysanızlar. Ошол мектебибизде инклюзив окуй турган кыздардын бирөөлөрү. Ошо сиздерге берген балдарга бир ыраазычылык билдирип койсоңуздар. Ооба. Mayli emas. Bergen adamga işi жүрүшө берсин. Allah'ım razı olsun. Amin. Bizi silasa Kutay. Amin. Allah'ım silasın. Daim uyunda tinchlik, tokçuluk, Amin. uyunda жақсылыктар болsun. Айтқаныңыз Allah келсін. razı olsun. Рахмат. Sen de niyet kılsan niyetine жетсин. Amin. 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 Ne kılgan bolsa Allah Taala razı Amin. olsun. Amin. Айтқаныңыздар келсин ha. Сиздер да разы болуңуздар. Буюрса, дагы болсо дагы беребиз Кудай кааласа. Хоп. Assalomu alaykum jamoat. Mына мүмкүнчүлүгү чектелген балдарга un tarqatib o'tamiz. Баралбай калдыңар го. Ошого масага болот. Ушуну жеп, ичип, кичине болсо да,
Buna futbol koşulu 46'sını aldık ki resmen çıkıp kaldı. Kaç раз batatta? Ha? 46 kim batat ha? Oo. 46 batat. Lan yiyesin ne olur lan? Buna tavuk koyuşat videolara. Buna Allah'ı tamam. Данерка? Stop. Bunu altı Данерка? Мына жылаушы ба ішінде бұдан? Buna sağa. Oldu. Жақсылықтардан жолmuş verdim. Oldu sizlerle amalatlarını verip koydum inşallah. Anlar Bey. Sarasıp koyuyoruz. Rahmat diyeyim ona. Арқа кіші керек мыналар. Bak harap biraz. Göz taşlarını koy, sunak kalsın. Göz taşlarını sunak kalsın. Böyle şu kopyamız yine zaten olmaz. İşte bu arkasını takmayla da koysam bulma olur değil mi? Bu anı atıyor arkasında. Onu takip olur. Yok, bir şey olmuyor. Şu an. Ne zaman koyuyoruz ya? Beton koy, çok yok. Nurcik taksırdı nüyüne dağım hazır. Biz şu onu taşla koyuyoruz o. O şerge arabamaya koyup koyuyoruz. Arabamaya. Bolup rahmatçı. Жақсылық işletingizler bol olsun. Arafat'ın nüyünü alıp geldik onu. Şağımda 15 yaştagi Arafat. Oşol mümkünçülük çektirgen balamiz. Ha Bektemir'e Arafat qandaysan bolam? Assalomu alaykum. Yaxshisan bu? O, soatlar qanday? İşte o'tavi? Oh. Cenge kim var? Assalamu alaykum. Datqakanı uyunu alıp geldik. Datqakanı uyu rahmat. Ya alıp kelip koyar elge. O apası yok. Apan ana. Şakıl kız yengem. O bak şu. Bir tuğandarga. Ne diyeceğim sen? Amin. Zamanınız tez olsun. İşinizi yedim. Amin. Amin. Bala çakanlar menesi zamanınız tez olsun barız. Amin. Tez buluyorlar. Ardam yaxşılığa jilkisine. Rahmat şu bergen baldarga. Sovetskiy yıllarında To'xtag'on mektepte o'quvchisi, inklyuziv o'quvchisi Umar degan taqsirga da bir chipta olib kelib o'tamiz, buyursa. Unda olib olingizlar, qayerga qo'ysin? Qachdi qanday qizim? Qachdi qizim, qachdi. Kelingizlar. Vay mektepten gelip aldığınızda resene mi? Biz alılayla özümüzge buna gerekti. rahmat sizge. Ömrünüz uzun olsun aka. Şu bergenlerge rahmat ha. Allah razı olsun bergenlerge. Doğru aycırsın. Hop, balanız yaxşı o, Xudo kalasa. Balam yaxşı. Hop, gösteriyoruz. Xudayim berse, dam alıp kelip bereriz ha. Şu elge jurtqa. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hurmatli jamoat. Xudo xolasa bir tug'animizga ham bir qop un Alloh taolo nasib qilib berdiryapti inshaalloh. Ha. Hop, bo'pti, tinch bo'linglar. Ehson qilgan duo qilib qo'yasizlar ha. Bak. Apam gelsen keyin biz nomer topib çalıp qo'ysin ha. Hurmatli jamoat, buni kezektagi bir tuğanlarımız
Satsana garadokta bir soğuk tüy getiren yer koyup koyuyoruz. Aç böyle. Ukak. Sola. Bop kettik. Sizlerki kaçıncı üye lan? 101. üye. 101. üye mi lan? Satsana garadokta. Etan aslında. Bu çöktü. Hurmatlı cemaat dışarıda 104 üye bile var. Alardan köpçülük azı başka yerlerde tirikçilik menen yürüşet. Negizi bu şehirde bir kança muhtaç üyeler var. Köpçülüğüyle muhtaç üyeler, invalidler var. Az oşul mümkünçülüğü çektirgen bir tuğanlarımızga şunday un taratıp жүрөбүз buyursa. Hey, kim var? Assalomu alaykum, yaxshisiz? Allah şifa versin, Allah şifa versin. Hop. Allah şifa versin. Un olib keldik sizga, mana bolalar un olib kelishdi. Un olib keldik sizga, un mana, un. Boshqa narsa olib kelmadik. Un olib keldik. Qayerga qo'yib qo'ysin? İçeriga. Bova. Gir. Al gel içeri. Hurmatlı cemaat, köpçülüktü katarında buluş Eceviz'e dağı. Un verdik. Allah Teala muhtaçlardan hacetini özü çıkarı üçün zat.